lutestiswe ukholo lwakhe luteste so yabona uma ukholo mzali lungatesta ukholo lwakhe ukade lungekho so bathi bantu belizwe inje kokotha imoto ehambayo so nanto basikholwa sine movement kuNkulunkulu kepha usathane ke le movement esinayo usithana yimjabulisi so ufuna thina esikholwako sime kuNkulunkulu sinjani sithembekile sinokholo olunganyakaziswa ethi iBhayibheli after uNkulunkulu sehambe nabo wazithoba kubo bona besabona manje na uNkulunkulu akasekho kubo bazimisela izinkosi akumele bazikhonze bamisa izimiso zabo eziphambene nezwi kaNkulunkulu lapha ku verse 15 kepha abalalelanga benza lukhuni intamo yabo njengentamo yawoyise abangakholwanga nguJehova uNkulunkulu wabo badelela izimiso zakhe nesivumelano sakhe asenzayo noyise nezixwayiso abaxwayisa ngazo balandela okuyize benza okuyize so uNkulunkulu na wabayala wabaqondisa basike ngenxa ukukhulula inhliziyo zabo nangentamo yabo bayenza into ephambene nezwi kaNkulunkulu baphula izimiso zikaNkulunkulu baphula imiyalo kaNkulunkulu siBhayibheli maqhubeka thina uJehova abayale ngabo ukuthi abayokwenza njengabo bashiya yonke imiyalo kaJehova so beyaliwe bazalwane babese beshiya imiyalo kaNkulunkulu wabo bazenzela izithombe ezibunjiweyo amathole amabili benza noAshera so bese beshiya uNkulunkulu benza izithixo zabo yabona basemasamba noNkulunkulu yabona uSathane ungumuntu ohlakaniphe kakhulu yabona uma uhamba noNkulunkulu uSathane nayo usuke kulandela emva kwakho the time wena usuka kuNkulunkulu and the time usuka uba nentamo elikhulu uSathane legap wena oyivule kuNkulunkulu uSathane unamandla ukuthi legap aphinde replace time sene replace igap empilweni yakho so izwi neziyalo zaNkulunkulu akusahlali kuwe but manje sikuhlala nemimoya mhlawumbe le ayifake ngaphakathi kuwe that's why namhla kunabantu babekhonza uNkulunkulu behamba noNkulunkulu namhlanje uNkulunkulu abasamkhonzi and izinto beshumayela mhlanje abasaziphili because bathi behamba noNkulunkulu baze bashiya izimiso zikaNkulunkulu